Te Tala Fou tol whaapoponga o Tala Fou malisi o whonga le lau mua i Wellington. Wa le manuia le tau mawhainga le manu Sāmoa i le taalonga mai Japani le tai awana le ila o au o le puluti i le taamilusanga le ipo lalangi peona whaangasalo i Falani Japani luas fulvalu, Sāmoa luas fululua. E ta itolu sikoa na maua e au e lua. E ui le maalose le toi tau mawhai atua Sāmoa i le vaenga mulimuli le taalonga peitai sa faisi tuai. Na whaasalaina Ben Lam, le wingi le manu Sāmoa i le pepa sama-sama i le afalo na lua le taalonga. Aina toi suyanga i le pepa lanu mumu. Ma taa alo to o se fulufaa i Sāmoa, petu sama le afa i tū la mulimuli o le taalonga. O tā mai to tolu na mawaina sikoa mo Sāmoa, o se ilala Lam, Dangen Bai a awa, ma Christian Leli i whano. Sa whaasalaina fo i Jonathan Taumatene le afa Sāmoa i le pepa sama-sama, po le se fulu minute i le afa mua le taalonga. Whaapea fo i mashota horie o le awa Japani i le pepa sama-sama. To e tasil taalonga Sāmoa i le pulu, e whailoa iai ma le au malo se ingelani le aso valo o ke topa, e pa utonu i le aso sa o le loto ta maiti. Wa whaaliele au laka pia fiti le si iti o le loto malosi, o na whaamanianga mai le tupo sa lesa le vai aso taluai, a ta pena la lato taalonga ma Georgia, na whaate ia le awa fiti na ua awhea la lato to le ninga le tupo sa lesa, ma sao lato langi na fo ise pese whaapitoa mo ia, ma whaatino ini tu ma ngā fite whailo lato whaaloalo. E to tele o lo peti, e o fiatu fiti mo welese i awe valu pito ilunga o taamilusanga mai le pulusi, ina ua whaia ina au se talie le awa welese. Peitai, e te tauana manu malo mua ya Georgia, whaapea ma Portukale, ina ia wha mausalia ilo lātou awa noa mo le valu pito ilunga, po le quarter finals, e whaaono na ta alo fiti ma Georgia i tausanga ua mawai, whaafao na manu malo fiti, whaatasi Georgia, ai tasi le tutusa. Inisio Tala, e tolu na maliliu se o sfainga na whaia se taure lea na ia whaapapaina se whana i se whale whaapea se whale mai Rotterdam i le atunu o Nevalani le po ana po. O lo au fia i se tene i titi sful whātau sanga ie wa maliliu. Sali po tia le tau fituli solo ngase ma fō mai i le whale mai o le Erasmus Medical Center i Rotterdam e au fia i mani ngase na tau mawhai au whai ngaluenga e toso ese o lātou moenga mai le whale mai o nisi na la lafi tono ni poto. Ma whaapipi ini whailo i whaamalama e ta'ua tuai, vaenga o le whale mai o lo o iai, na ta'ua leo, e tolus fululua tau sanga le matua le tama o ngā mai Rotterdam, lea na whaia lea o so whainga, na pueina le whale mai le o whailo ina nisi au ilinga i le taiminei, e winga i lea Tala Fou na ngā yoinga, ai o lo o whaawau pia suenga. Ua mole mawina le whaapopopea le numero ni ele o kilani e māngoto po o sinkholes, bei fo i ona mole mawina i le asolulo le vai asonei, e silia ma le se fuluni ma tāwhanga i o kilani o tāpunia, ona o swawa i le anga i e tawhe atu i le sami, mai se o ngā paipatele ua pā i Panel, lea ua mafo i na māngoto lea vaenga o le ele, o le masina fo i o aukuso, na tāpuni ei fo i se mangala tele i o tahoho, ona o se whaafi tauli whaapea, o le masino i ulai, na māngoto i fo i se vaenga o ele le College Hill, na mafo i le pao se o ngā paipatele, e whaatafe ni suawa i mai tie munga, ina ia tafe ese mai ma mga ala, o paka, mai si lava vaenga o kilani, e tā ua ia o ngā paipa o nei whaatawhia ia suawa i le mana o mia. Na whaalia Andrew Chin o le pule ngā nua o kilani, e le o mai ia whaafi tauli, mai toi wa ia fo i le lumanai, o na o whaafi tauli ua ia o ngā paipa titele i le taiminei. O le amotu sia le sapalai o le Weet-Bix pito tau ngofia leo loo iai a le sanitarium mai le whaloloa o le warehouse. O le asotona inei o le amatai ona le to e whaatawina ma o le ana o supermarketi e mawai le si le atu le maululunga o la tau. Na ilo le tau lo whaatawina ai le warehouse na whaalia Anna Shipley. E le longa maalia le whaamuta o le sapalai o le Weet-Bix leo lo la tau whaatawina atu i se tau ngofie. Ai olo mawhai na whaawau pia isi whale o loa, mai na ua lātou visile atu le sanitarium, pe eise a ua na o le warehouse ua whaamuta na toi ave atu i eilea o loa. Peitai, e le se tali au ili na tu ina atu, o lea ua iei nei ma le komisi mo mta upatau i pisinisi le whinaunga, ma o se whamatalanga le taitaifono John Small, o se tūlanga i le masani ai, e ono tāla le tau o le Weet-Bix e whaatawai le warehouse, fitu tāla i le Pack and Save ma le Countdown, e iwa tala i le New World.
Ele o mawhaiuna whailo e vaenga whai te tele e lua i le atunuu, pe la te langolango ina le whainga e whale mai i whaatu ma oti. O le tele o taotonga i e whaatu pe ina e le malo, pe tai, o lo o atangia mai le ono whaawau pe i le isi paia inga al palemene, o ni whaamamunga fauina whaalaulua ina ai, o whaalua ina le numero o taotonga i whaatu pe ina e le malo. O lo o whai e whale mai i whaatu ma oti, talo mai le tau sanga i lua awhi 15, na si itia mai le ono pasene le 12% le numero o taotonga, i e whaatu pe ina e le malo, pe ona ta ua le tone usila. E se lau whaase 10 miliona ta la se tupel pulenga whaafale mai i whaitu malo Canterbury. Sa le maua i tutono le 5 tau sanga i o mai i le lua awhi 15, ina ua le mawhaiuna toi whaongana po tu whaapito ai se 10 mō taotonga, o nana whaaleanga ina mai maafui e, masao lato tutongi na ini po tu mō taotonga i au nanga whaatu ma oti. Sa ta ua le tone usila, sa le mawhaiuna tu inane se whaamatalanga le te whaatu ora e winga i a kone karate, ai ini whaamamunga mai tutono le matanga luenga o lo whaali e se mata upo whaafautuanga, ina i whaatu ina i se komiti le atunuu, o ni sui se to ono lato te wa ia se fuwanga i se fulu tau sanga le umi, e whau mata ita ia i se polokala me matua sili o na lelei, mo au nanga whaafo mai e aveanga i whafo atu, ma au nanga whale mai e le malo, ele o manino ni whaatau sina le national, po o le leipa mo le neiwhai ngā pālota, ni ala tali pe lango ina le polokalame, pe toi whaawau le whaionisi kone karate whaatino ai. E whale mai i whaatu ma oti ni ngā luenga whapenei, po o taotonga e whaatu pēnei whale mai i le malo. Wa mataina le la lau whala ua inga se polokalame fau whaapito i lungo telefoni whiaweai. E fsosani ave taavale mo le tau singa o lātou taavale, maolo o awhi e mani lai sene ave taavale, whaongaine se api whaate konolosi. Na whaalia se sa upale waka ko tahi, o le amawhaiana teu i telefoni whiaweai lai sene mo ave taavale, ma o le apule fo ile tangata pe mana au iai, o le atu maulava o na iai ma lai sene o pepa, pe ona maasani ai mo tangata i le mana o, ini kopi po ni lai sene whaate konolosi, ma lo iei le whaamoe ma whaiona mai a lea fuawhangai nei tau sanga lumanai, pe a tala whiangai mani suinga i le tau la fono, pe ona whaalia se sui o le NCTA, o le ama whaifo i tangata o na waawa ai whaamatalanga uma, e winga yo la tau lai sene ave taavale, o le sitala o le taavale masiaki, e lo ai po tala whiangai o na whioa i lunga o ala titele, e ei fo ile taimi o la mawhaina whaongai ave taavale o la tau lai sene i lunga o le apili telefoni, e tutongi e res tala o taavale. O la matanga o tau sangane ina mataina i fo i se tinani usila se au nanga whaapea, le ana res tala ile la taile 5 se fulu wafe o taavale. O la toi whaafsota i la kampania le Slingshot, ma le organ, tangata na se sela whainga o tupena whailoa ia i la tau te tutongi ina, mai taimi na whaamuta i ono lātou whaongaina i au nanga. E silia male lua awhi ono se laulau whainga o tangatana a fia i lātou tupe, ili silia male ono tau sanga, pe ona maui se suenga le komisi mo mata au tau pisinisi, ele i ato ato na whailo le Vocus Group, le company Australia le iai la laia le Slingshot, ma le Organ, a lātou tau po ofis, mai ni pa ua le eletise, ma au nanga o interneti te le vamave, e la ta ile whaase lau valus fulu a whetala le tupe au whae au na toi whaafoi i tangata. Mai ta ise lau tolu se fulu tā la nga i atu ile ta ilua se lau 5 fulu tā la. Ni tupe e toi tutongi, pe whaafoi a tangata ta itasi e tu saima le tu la fono whaatawa inga tā la whiangai. E ono taunu isa taimile whaonga ngole Paywave, e tutongi i pase se whiawa inga lau tele, mai ono mawhaiona whaonga ine pe o Snapper, Top Cards, Metro Cards. Po nisi o whaingolo o whaonga ina le taimi nei, e ono whaia se polokala me taitutu sa malone tona whaapea masini. Ai ono amataini se whaingai au whiele atunu atoa, mai mawhaiona ave New Zealand, ma atunu umuamue whaatino ina se polokala me whaapea. Wa whaipa anga whaatasele waka ko tahi, ma le kamupani Amerika o le Cubic Transportation Systems, le ana maanu malo i se kone karate tasi tesi mali 3 biliona tāla. Mo se polokalame e taanga tasi ele tutongi ngā pāsese i whioa inga lau tele le atunu o atoa. E amata whaataita i Canterbury, mai le tausanga luafe lua wha, o na whaatinolo lea i si vaenga uma le atunu o. Mai le tausanga luafe lua ono,
o le ate le selu I tau le whaonganga o le Apolkalame Wellington e. O nei le ngā tai pito to o tele atu ta ngā tai whaonga ina whio inga lau tele I le lau mua I tutono le atunu o. Ai elona lua fo I Wellington e le pito to o tele o ta ngā tai whaonga ina whio inga lau tele I a ai te tele I tutono New Zealand, Ausitalia, ma atunu o le Pasifika. O whaalauloa se la pata inga mo le saonga le mua le atunu o, ona o le maliu se tau le e nei pia le vai aso taluai, ma ini fuala au pepelo o le oxycodone, na maliu le tangata I se whale nei pia le aso wharai le taluai, ma o loo whaia I su enga ilona tino maliu. O whaalau te le ato le vaenga tono na whamaya mata upu po I tu aingo whala au, se la pata inga e whaapea, o ne tu aingo whala au pepelo, o loo masalumia I elif so ta inga male maliu o le atau le lea. Whaatasi e manisi tau fia I whale mai tutono New Zealand, ene tūlanga ti ngā ina, sa whaatawina I lunga upenga ta whailangi, mai ei fo I le talitonunga o loo maua I so o se vaenga o le atunu o. Tala Fou ia malisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le aso.